Kapitana Orang! Pitana, apay ngay akasta ka? Apay nga dati kay kayat mau akabaranggayam? Agpampanunot ka kaday, Torquato. Ay, siyempre wais da itoy. Isuan natural nga agpampanunotak. Ta sa anak mo nakas kadagiti dadumadita nga agin lalaeng. Asino ti agin lalaeng? Sino pa'y kuma? No sana dayta kasangsangok ita. Ouch! Apay nga ita, imbasnot mo kanyak dayta igam mo adyaryaw, kapitana. Hay! Sumardin ka dita, Bakas! Bakas ka laeng! Tawak! Agkantyaw ka kidain! Tigas kaya, Bakas! Dakdakkel mo laeng ti utak ko ang sika! Pa! Sige, Torquato. Ipakitam ita analaing ka. Makirikyar ka pa, di tatarakan ni Kimberley abakas. Ha? Kita ekman no asino ti agin lalaeng ita? Hoy! Sumardin ka, Bakas! Saan ka nga trasan? Kaslaki din kan kantyawan nak. Jaski ka, Bakas? Ay, awan mo na talaga, Torquato. Imbadek mo mananday tao, tekmaw. Kasano ko mga ibadek ko kat nangat nga tumutayan ti utak ko ti sakak. Kunak manunalaing ka, kapitana. Ouch, manen. Apay abasnot iti dyaryo kanya, kapitana. Pumanaw kan iti sangwanak, Torquato. Wen, gumatang ka iti kasaritam. Tawan ser-serbem akasasaw. Dadadaalam lang ti oras kaw. Ikanak iti igatang ko iti kasaritak. Di nakto pa'y mapautangan. Ta adda kay kayat mo akabaranggayam. Torquato. Sige, my ex. Ay, kapitana, pumanaw akon. Bye-bye, Orlando! Makapasoron ti kastoy. Ang mga nukunaan mo ni kapitana, mabuti nga kengkwana, tapi manawak mo itay pinapanaw nak. Ay, basta sa anak ang mabutang kengkwana. Maadda anak lang iti adwa kwarta. Iparupak kengkwana nga ado ti kwartak nga misaw. Adda ki kay kayak napapautangan. Ay, Torquato! Di ka pa'y matmatay! Ay, limag to je pusok! San samat na? Ti barokong ko diyan na! Ay, umaikan, Torquato! Best-friend Taul! Pabis-friend ka nita, Jaske? Kaya't nakmat apatayan? No way, best-friend Taul! Sa anak na utak kriminal niya! Ala, dumsag ka pa'y nga ron di takot siyem. Nupod numot laang a best friend tolnak. Ay, wala best-friend Taul! Dahil talaga yam! Aday ta best friend Taul! Best friend Taul! Di na
kwilyuan mo ta. Kaya't nakadong paran. Kaya't nakapatayan. Ha? In your dreams, ba't ang nagtarukways? Ay, naoy-oy sa matantidila ka. Ay, Nasaya at mat no nauy-oy tapag pigadak. ang sagana ka, Turquoise. Makadanon ka ni Kapitan na orang dahil ngay narabit mo kanyak. Idalong ka! Hindi agdarom ka? Ha? Anya jay kunam? Agdarom ka? Wen! Idarom ka, gapoy ti narabit mo kanyak. Pipich, Pipito, Tol, best friend, Pipich, Tol, best friend, Tol, ang mga no mabalinta a pagsaritaan day tao, lakla-takla, iso, naaramid ko tikas diyay. Si kama nga men, dandaninak dinong paritilugan mo. Anya dandanay, nagadayon tupay. Basta, idarom ka. Agbayad ak tol, basta di nakidardarom. Please, best friend, tol, please forgive me. Sige, bayadan na iti sa Apollo Ribo a Peace House. Gapoy ti panang kwilyom kanyak. Nagrupat kwarta ka matan? Bayadan nak, wala, idarom ka. Walang, bayadan ka. Nasayaan. Nalakakamot gaya makasarsarita. Alang araw din, agbayad ka. Wen, agbayad akon. Itan! Sige. Pautangan nakman iti pagbayad ko keng ka, best friend, tol. Anya! Lucia, mahal, adakaon. Anya jay kunam. Kunak, adda akon, mahal. Hoy, Lucia. Sino tinataya dong dungawam? Zika! Nasika te dongdongawa. Anya? Si bibiyagak may lang dong dungawan na kaw. Nagalasan ti aramid mo si Kalusya. Kaya't mo siguro ti mabalot at lumakiasawa kan iti sa balay. Siguro, adda crush mo anya. Hey, gatal ka magayam, Lucia. Na. Di mo baliktadan ti amen. Sumardeng ka man, Lucia. Si bibiyagak pa'y dinakdungawan. Asinaw ni Mahal. Ha? Asino ni Mahal, konak. Nagkapoy mo tanti otak mo, tadi mo makits. Natural, si Kaa. Saan ang Mahal ti awag mo kanyak? Siguro, nagkita kayo kun ni Mahal mo anya. Ha? Apay, napimpintas day jay ngam siyak, ha? Ibagam laang, tay pabulot ko tiro pa jay bakas ni Kimberly nga apo ko ni Kapitana Urang. Ha? Ha? Wanaw, ni Kapitana Urang, ti aw-awa gamiti Mahal. Stop it, Lucia. Awanan iti lugar ti panagimimon mo, ha? Mangibabayin ka. Imbaglakit din tawan ni Pepito Jr. Agdamag kumamanan iti jak ang masong batad. Basta, babae raw. Anyak masapul mo, Lucia.
Kapitana. Anyat masapul mo, kunak. Kapitana. Hoy, Lucia! Kapitana kala kapitana! Dayta ka nila ang tiamom nga ibalikas, ah? Kunak man no adda masapul mo. Kapitana. Di ka kumamot agag-agaw, ah. Ay. Anya nga aga-agaw sasawam. Awan mo tiamo kay nag-agaw ko. Amumot nga dasawa ni Pipitskaw. Saan ka day, Kapitana? Ay kag natural, amok. Anya nga iti parikot iti dayta. Day, oy, Lucia, agtal na ka man. Amangan mo tilaon pa'y dagiti makangugkan ka, mapagpukawan ti limbong ti panunot mo, ah? Nasasaya at painukas na ti mapasamak, Kapitana. Tapno jakon makarik na. Ay kaibagam laang ano anya ti agas mo, Lucia, ta ikan ka. Kuyogan ka amapan ijay parmasya. O anya, mapantagumatangan iti agas mo, Lucia. Bareng no aglimbungan, day tautek ma. Dantual daw, dagiti aga-agaw. Anya nga tanti mapaspasama kiti dayja a taaw. Himay la nagrungrong ha, abdi to'y barangay hall. Ay, anya ka din ti mapaspasama kadagiti tao, dito'y surot-surot. Saan matakabos ti kunak tapno sumraw ti korang-korang da? Tatang, itay pa simang putak na kami suot kayo. Nay, sabi nakarkaro apin atid dugyo ti sungo yo. Amok ah, kay kayat mo ni nanang mau, gaputa kapitana. Anya ka di mo nanday tang ibagbagayo, tatang. Saan na malmalpas ti issue yo, kininanang? Talaga man namin na kay kayat mo ni inam. At ka di mo nan saan nyo nagkinawatan kininanang, tatang? Eleksyon ko mamananta, labanak na yung nga orang. Kunak to paiket. At daman ti saan nyo nagkinawatan. Ay, Jack malipatan, tinaramid na. Agasem, umut-utang ak, kat kinunana nga awan ipautang na. Ngem, ediada sa bale anagutang, inikan na dagos. Oh, anya nga iti kayta sa hunday ta. Saan ka day, nga da paboran na? Ada kay kayat na atultulungan? Ken adamot irororoman na? Api nga may nga umut-utang kayo kan kwa na, pangaramatan nyo iti kwarta. Igatang ka iti oray second hand na kutsik ah. Tapno adamot makuna alugan ka. Saan lang ni Pipito ti adalugan na? Iso, matla din na kayo pinautangan, ah? Taigatang yung lagayam iti kutsi, tututangan nyo. Katimbag ata kutse ti kayat ko agatangan saan nga aeroplano. Basta, nasakit tinakam ko kini inam. Kapitana ni nanang, tatang, sana bangko, tapno ag-withdraw kayo lahat na iti kwarta itanyaman nga oras sa kayat yo. Kunak topay ajay inam ti sakit mo. Sige, mapangkangaruda ni gayan na. Saan nyo napalpasan ti aldawa ka dayo ni ti balay? Ngem ibatim di apokok. Mapan kayon iti ayan ni orang. Tay sumot ti kay kayat mo. Apong, alaag pa'y jay bakus. Na. Apay apok, an anom jay bakus ta alaam. Ipan ko ijay balay ni apong turkwato. Ay, saan? Di mo alaaan, apok.
Ang mga numakabulos, numakita na ni Torquato. Apay kumangay ang makabulos. Ay kumaluksaw unay ni apong mo alakay di tatarakan mo abakas apawk. Ang mga nusumuruman ng ti kurang-kurang apanunot na kat ibolos na di na oras. Di na kayat nga adda karuprupa na. Iso nga ibulos na apong. Kimberley, nangalalaam iti day taasaam. Nasaya at ti isursuro miken ka Iso adi ka nga rod agoy uyaw. Saan anasaya at nga aramid tinauyaw apog. Taoray kasano ti kapintas ken kagwapom ita akabambanwagam. Domteng to ti kanitong agkuribet-bet ti kuodil tayaw. No saan tayo ang masapa ang maunat. Agbalew ti akinwar alanga apog. Tinasaya at nga aramed, agtali na uday ta. Iso adi ka nga rod agoy uyawan. Ha? Sa anak mo't nga agoy uyaw apong? Nangag ko ngamin nga imbaga ni apong Torquato. Nga adda ka no ti karuprupa jay bakis ko. Iso ako nak nga iso ti karuprupa na. Di mo ikaskaso ni apong walakay. Tasipod pa'y idi ang guide. Papaanawan iti oray asinaw. Imbes amanayunan kumati panonot na lumaklakay. Saan? Tamakmaksayan. Agmaymaynaw siya utek na. Pasanaw ti panaglakay na. Iso nga awan tinaglaklakayan na piman. Check. Nabakan di ari. Kuskusitan na kumat, Daddy Pogs. Tanayan nga sikat mga abak. Ay, saan anya? Sa anak ako, set anak ka. Sursuro ka lang, tapno lumain ka nga gay ayam iti chase. Manjakon ti agay ayam. Mapanakon makay ayam. Nay, Ha? Makaungungot ka, Mami? anya kamitin siya. Kurang nandadaal muntiri daw. Che! Ay yaman ka. Tasaan aday taro, pam di kayat ko adadaulan. Ha? Apay nga makaungungot ka kin ni Daddy Pogs. Saan mo man nga awagan iti Daddy Pogs dayta? Tasaan mo tapugi? Ha? Si kalaang tipugi anak, taimala ka kanyak. Ha? Ay nagalasan. Nagpatpatayam da ito'y alanga. Kalpasan na, uyawan nakit day. Nalipatam samutan na pinikot na klusya. Iso na tagikwanak. Ha? Tuyak man pa'y waiting shed. Makapasoron ti agyan ni balay. Bida ka na yun ni Orang ken ni Gerald. Orang! Orang latan na ka na yun. Madaanak lagi ti kwarta. Kita lang no. Disyak ti kay kayaton ni Gerald. Kapitana laeng matiti barangay. Dayjay nga orang. Ha? Wow. Nagpintas nakot si dayta nagsardang iti batog to'y waiting shed. Lambag nga oras mo, tata. Ha? Nagpuskol mo tentiro pa daytoy? Tata? Kuna nakiiden? Kagkatawanan kamin sa laeng. Tata, nangagnak ka da.
Na, kainulit na pahitigas kay. Ay, tulang ka siguro. Isual din laksong sungbatan. Tata. Saan nakatulang? Mangmangag ka, tata! Ay, kunak no, tulang ka. Tata. Di ka ngamin sumong-sungbat. Nata, inulit na lata. May sapay kaikangkan. Agda magkaklakumang, di na kamawa ka rin ti tata. Bagets pailaang daytoy. Tata. Marmaruam ka na. Anyat pagkikitam kanyak. Gurang, imayak dito waiting shed. Ngagpalami si ti ulaw. Ngam nakarkaro gaya mapapudutam ti ulok. Naputot gayam ti ulo, ti tataw dito'y barangay sorot-sorot. Gaputa dimteng ka nga apoy anang papudot iti ulok. Pumanaw ka dito barangay may. Saan ka welcome ditoy? Sige nga ron, agsapulaklangan iti tangdanak, iti dakilagatan, ang mabalin ko apagdamagan. Ha? Dakkel gatad? Kunam? Ay, ay, sige, agdamag kalaeng, sir, ha? Siya kun ti pagdamagam, ta siyak ti tangdanam. Ha? Sungbatan ka adagos, if the price is right. Ha? Kuwar talaga yung ti katukad mo, tapno lumamis ti utek mo. Ay, awanan ti ado pa'y asao. Di mon pakibiyangan ti utek ko ta. Fullod ti utek kon. Ado pa'y siguro ti kargana ngem ta utek mo. Ay, jak kayat nga adda ti mangtagtagibasit kanya. Iso nga agkita klangay ni ti sabalay at ang danat. No. Siyaklatan. Saan ka tagtagibasitan? Si kamot, tagtagidakkeleng kalaeng. Kasano dayta? Na, kunak man no dakkel ti utek mo, apay ngay adi mo maawatan ti kayat ko asawan. Ha? Sige, agdamag ka nga rudan, tatangdanan na kaon. Ala, o masidag ka ditoy. Tapno makapagsarita ta na imbag. Una, dahi talaga yam. Fight ah! Imbag man ta na panunot nakapagluganan dito'y kotsem. Ay, nagmayatay no makagatangakmat iti kastoy ako tsay. Kat, madaan ka. Basta agbalin na BFF. Anya a BFF? Bodel fight? Anya, bodal fight. BFF ko na might. Iso nga, ibagam latan no ayan na ti battle fight. Tanay, mabisina kaon. Ay, ado pa'y gayam ti di mamaw. Tata. Na. Rugyan na mutan ti kagurgurak nga awag na kanyak. Anos, Torquato. Sam ti tata nga awag na. Basta maadaan kay ti dakkel agatad. Nay, kalaka nagulima ka. Ken, agkuti-kuti dita sobil mo. Akasla, kimal ti manaw. Nye, anya mutan? Nagado ti mabalin mo a pangidasigan iti subil ka. Dita kimol ti manok pailaang may tinapanunot mo. Kastamot nga mintit surat a sobel mo itay. Sapay kalat a nagalak ka. Kunak nga rod no, malugluganan ka. Ha? Ano Sam Torquato? Kasapulam daytoy nga ang nga. Oh,
Naguli magkamanan. Ang mga no, sa bali man ang tinanglugan kan ka. Nagadungam mo? Agdamag kaki din, tapno mabayadan na kon. Itay pala nga nakatugaw ta dito'y kutsem, asaan nga gan andar. Ang mga no, sa bali pa iti agandar, ay dakasan. Siyak laki nga rodan, ti mapukawan iti pirak. Sige, tata. Tepel. Tepel at tatorkwato. Tepel. Alang nga rodan, agdamag kan. Ngem, iti may sa kondisyon. Anya a kondisyon. Money down first. Sangaribo, tunggal may sa adamag. No problema. Del tata. Ha? Nakasiba kiti 9,000 pesos. Ta 10,000 pesos kumakit ti pagbayad ko kan ka. Ang sangaribo laeng ti dinawat mo. Ayos. Ay, kwa. Sa gagasot aribo, kunak kuma. Diyak na ibalikas ahustaw. Anya. Ay. Sana mabalain. No anya timbaga makat ison. Awanan ti mabaliwan. Anya matan, kwarta lang arudan, nagbalin pa'y labataw. Ay! Ayaw na yan! Ay! Aday ta. Lucia! Ay, anyat ko kuwain ba? Apay nga impake ka. Pumanaw ako. Taisangpet mo ni mahal. Anya kamutal. Kunakman nun alpason day tanga isyaw. Ay, nasakit tinakam ko. Na. Agoray kamat. Apay apati day takawas ni Junior kat yung impakay. Ay, kat isurot ko Alangan mo't nga ibatek. Ay, ilwar mo dagit takawas ni Junior di tamalitap. Apay nga inruar mo amin dagiti kawas nga impang ko iti malita. No anak mo ni Junior. Anak kumait. No kayat mo di pumanaw, Lucia. Pumanaw ka solsolaw. Anya! Ay, na. Talaga kaya masana ko na napatagkang kapipets. Ay, nagadungarte. Ibagam laeng, no anya nga oras sa pumanaw ka. Tasak pa'y ti mangilukat iti rigaw para ken ka. Ay, Na. naulpit ka, pipets. Na. Naulpit ka. Eh, anya naulpit. Ikuskusay kaya tatlo ko naman naulpitak. Si kanto pa'y ti kanay namang karkaramot kun mang taptapis kanyak. Si kati naulpit, Lucia. Sigay, pumanawak nga rudan. Tapno hawanan ti pasalsalay ti biyag mau. Bye-bye. Bye-bye, kunak. Wunain. Bye-bye. Apa nagsardang ka? Na. Apay nga di naklapdan, pipay. Makalaplapod mo. Pagragsakam nga ron ti pumanaw. Alangan mo't alapdak ti trip mo. Ragsak mo nga ron ka. Sige, Dane. Mapangkan. Suportaran kay ti pagragsakam, Lucia, with all of my heart. Ay, pakaragsakam pa'y siguro ti agrungaban niya. So, sige suportaran ka iti day ka, Lucia. Alay, runga pamor. Na, pala, bakbakitan.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow! Nagmayaten ti kastoy. Naglaka pagkwartaan ko naman. Na. Sino nga taday ta? Ay. Idulin ko pa lang dahil watak. Mawit lang! Umayan! Apong turkwato. Ha? Anyat kukuam dito, JR. Mabalinti makipangan, apong mabisinakon. Ha? Umay ka makipangan. Ngam, apong pa'y ti awag mo kanyak. Tito ko ng mata. Takatawanak lang ni tatang mau. Daddy Pogs mo. Kunayo ang arod, no kayat nga awagan kayo ititito. Ha? Makipanganak man, tito, mabisinakon. Ay, nagmayaten. Tito. Agore ka. Kudak man no, baknang ni Daddy Pogs mo. Abaya makipangpangan ka lang ngay. Awan mat na lutoy jay balay. Rimwar pa'y ni mami. At damat na panan ni Daddy Pogs. Kastaya. Alang nga rod, umay ka, taiga uwang kay ti kadam. JR. Ayos. Manayunan manan ti pirak ko. Apay ngagkat katawa kayo ngay. Ha? Agpada kayo iti katawa jay bakas. Ngay. Saan mo ta? Nagadayaw. Ibabawim timbagam, JR. Tapno ikan kay ti kadam. Ne. Di kag sangit Mabisita ko na. Wen! Mabit lang. Yalaan ka ni ti kadam. Just kay agaw awirak mo time. Si Kagayam, ti kapitana iti daytoy a barangay. Maragsakan na ka, makamamukan ka, kapitana. Mabalin amaamuan no anya ti araramidon niyo dito'y barangay may. Kwa. Ada nakaibaga kanyak napintas ka daw to'y barangayaw. Iso kayat kuman ti agpatak dere ti rest house ko ditoy. Iso nga agsapsapo laki ti daga ang mabalin ko agatangan, kapitana. Kastaya. Dahil jak amo no adda ti bumarangay nga agilaklako iti dagana dito'y mabalin mo agatangan. Apay akitaan naksa kanto agisem-isem makasta. Diyak lang pagarop, napintas gayam, ti kapitana dito barangay surot-surot. Ha? Available ka kaday, kapitana. Na? Nagpresko kamutan. Anyat pagkit kitaam kadagiti mga bae dito'y surot-surot. Si Tuget, si Karudan. Awan timbagbagak akasta, kapitana. Damdamagak laeng no available ka. Ta balo akmay. Balo ka. In short, makaas-asawa ka. No makaas-asawa ka, saan asyak ti kasaritam? Wan? Ni kapitan naman. Ano ko? Kapitan, di mo tiritiran si Imak. Ano ko? Ay, nagalistong na si Imak. Ano ko?
Aray ko. Da! Nay. Oh, uy. Natukol sa matandito lang ka at inireter mo. Ay, Jack kaya masingkol. Pilyam Ay. ti basbasto sa buwan. Anyat pagkit kita am kanyak. Aso, amabalin mo latan nga prosa ni Danyaman na kanito akayat mo. Ha? Isore, kapitana. Ha! Manyakes! Nagadunga mainte. Agpatpatay ka niya. Kunakalan no. Numaisa akon kadakwada, kasta! Ha! Sorsor wa marespetuan dagiti babae! No di mo kayat nga agbalain asangol tinuang day tatakyag mau! Utro! Anya kamit tin Lucia. Nabambanog ka nagkapoy di talyer, ngamawan pa iti masangpatan matamakan. Agluto ka iti lamutam. Nagalasan da aramid mau. Awan pa'y sirbim amabatbati diti balay. Imbag pa'y di baboy atartarak na tapakairanodan. Katsak! Awan pa kairan udam kanyak kasta kaday. Aps, sigatin ang ibagay ti dayta. Ay, Wine. Ayan ni JR ngay. Ha? Nay, kunak man no kadwam anapan ijay talier. Makitam, may salang araw dun ti anak ta. Di mo pa'y maiwanan. Gapuditawan sir-serbi na pa nagpaspasog nun now. Ti amok ngamin kat simurot kan ka. Ay, sumardeng kan. Ay, Dahil titilag-lagi po ma. Nguad damadi mapasama ka ni Junior ka. Ultimo maten Lucia. Pipe. Ay na, makasipsip pa ang ulakon kan ka. Tapnamaw. Ay, sa pulantang arudan na ni JR. Isa pa'y mabisbisin na kung kan. Ay na, konsumisyon ka abak-bakitan si Kalusa. Mala, mapan kay tilaw, tama pa anak mati Jay Daya. Barang makita ta adagaws ni JR. Ayan jay asawam, Gerald. Rimorda biit kini Kimberly nanang. Apa aya? Kita amangan no iso ti maranaan dagiti manibrong. Anya ti kayo asawan nanang? Ado nga men, dagiti agkaywara aman ni brong dita. Sapay may samot a papaanawa jay asawam. Sana makarwar, no saan nga agbadaw itinakiteng. Kasla ka na yun namang gargaray. Idintot adda ka lang arudan nga asawa na. Ha! Ha? Kasta nga minti nakairwaman na pa nagkawkawas nanang. Ay! Iso akas jay! Sana dumdum ngag tunggal bagaak. Tamay sa kamot a konsentidor nga asawa. Maestro! Ha? Saan aya? Maestro ka! Iso ajay asawang pay nga rod ti umuna nga isurom. Naghilig amang i-display iti kinarakaran na. Nanang? Dagitinto payag kawas itinasayaat kat adda posibilidad na latabastosan. Dagiti maniakais. Di nakarkaron jay klase iti panagkaw-kawas di asawam. Oray no awan ti madya pang panunutan ti makakita kan kuana. Kasla iso ti mangmangtan iti motibaw. Tay display naman ti kinalkaluban ni inana idi ubing pay. Heh! Ala, bayan nyo, kasaok to ni Eva, nanang. Ay, rumbang laang Ang mga numaranaan na jay laklakayan na gartem. Anay salsalat dito'y surot-surot. Kat isopay ti mabiktima na. Sino ti dakdakamatin nyo, nanang? Ay, basta. Paliiwak na jay tao.
Saan lang nga gararame, tanakarkaro pa iti maramanan na. Ha! Mga no, tarigagayan na pa iti agsobli iti boksit anagtaodan na. No di na baliwan, tinagalas, ngaramid na. Mayat gayam ditoy. Awan agap apa. Ti ko nam pimanawan dagiti kaapak. Ha? Napandan yay ayan ni Kapitana. Nalpasan ti aldawak kadada diti balay. Iso nga awanan ti mangkun kontra kanyak. Agure ka man? Kanayon ka di nga da agap apa ije balayaw? Dadati pogs kan mami. Agap apa da. Kasta. Iso mo lagayam nga wanti lamuto mo ije balayo Kayat mo ka ditagyan ditoy. Wan tito, kayat ko ditoy. Mayat ti agyan ditoy. Sige nga raw. Agyan kan ditoy. Siyakon, ti makaamukan ka. Pakanen ka iti anyaman akayat mau. Ha? Agpaiso tito? Wen! Ibagam lang ti kayat mau, tas siyakon ti makamaw, GR. Kayat ko ti fried chicken. Kan bulalo. Kasta ti lutlutuan ni Daddy Pogs. Para kanyak. Social mo't apipitaw? Alala, siyakon ti makamaw. Dito'y ka pa'y nga rod balaywain, saan ka pumampanaw, tarumwarak biay. Igatangan kay ti kayat mo alamutan. Ayan nga tan ni Pipito Junior kaw. Itay pa'y alikaw ak alikaw dito'y daya. Ngamjak mo't lamakitan. Ay, awan kanumot iti balay dagiti kay ayam na. Ay, saan na mabalinday tao? Tinasaya at mapanaklangan idayan ni Kapitan na orang. Agpatulong ak. Amangan kit di mo no rimwarmatan diti barangay sorot-sorot ni JR. Ay, agoray ka. Ni Torquato mo dyan naggapoy ti karinderya ni Pasita. Torquato! Torquates! Mabiit lang! Ipitaw. Andiyan kukuam bitaw. Ayan di ko tsain. Ay, imbatik di ko check. Dadasap sa bulag. Ha? Agoray ka. Bulalomat kan fried chicken day ta imat motor quaits. Wen, ginatang ko man dita karinderya ni Pasita. Paborito ni JR ko day ta. Ha? San pa nang nangan ni JR? Eta, fried chicken kan bulalo day ta imat mau? Ay, anya ti kahit asawan day ta motor quaits. Ne. Di nakita ni ti kasta Best friend. Tol. Saan ta pa'y lang ag best friend tol ita? Amam ka day, kayan ni JR? Ha? Anya nga iti amok iti dayta. Apaya siya ti pang sapulam iti mapukpukaw. Ha? Amam amapukpukaw ni JR kaw? Ha? Katsap-sapulam mga men. Iso ako nak amapukpukaw. Alangan mo't asapulam ti adda. Ay, am-amo kan turquoise. Mulagat mo pa ilang katamukaw. Ha? Kinidnap mo ni JR kaw. Anya? Agraramang kamot, pipitaw? Anya't pagkikitaam kanyak.
Kidnapper? Panyatamok ngay. Ang mga nadapanggap mo dumawat iti ransom manay. Anya? Pagbibisin? Anya't pagkit kita mi tabagay? Bilyonaryaw? Ha? Impatawid mo lang ni kasinsin mo Bartolo na itakwartam ita. Ay, oray patawid na, tanaya ka rin iti bulsak na iti kwarta na. Siguro, kaya't mo ti buminga iti kwarta kanya. Isa kinidnap mo ni Junior ka. Awan mo kiti bagbagam. Jak mo ti ayan ni Junior mo. Dita ka man langan. Di ka ba'y pumanaw? Apay alapdan na ngay. Hey, padasam ti mang talikod latan kanyak tayo sinakkan ka dahi taan niniwan mo. Ha? Kasano na ita? Kasano ang maisina ti ang niniwan ko ngay? Apay, ada magic mo. Ay, nagkapoy matan ti utak mo, tadi mo mawatan ti kayat ko sawan. Lawag tapno maawatak. Saan ka ngamin amaw? Awatan? No insinakkan ka dahi taan niniwan mo. Kaya't asawan, alim na kan ti init mo. Kasano na ita? Ay, talaga gaya man nagkapoy ti utak mo, Torquets. Isinam ti ang niniwan ko, kas kada limnekan ti init ko, ti bagbagam. Kasano nga ita? Saan ka awatan? Nagkiro ka kasasaw, pipitaw. No limnakan ti init mo. Ha? Insinyas mo ang magret ti tengad ko? Wen, kasta ti pagbanagam no kinidnap mo ni Junior ka. Nye! Naspak! Rumuarak, Gerald. Ay, mabit lang, Eva. Ha? Bakit? Adda sabihin mo sa akin? Sukatan dita shorts mo. Ang mga no makita ni nanang tikas na suot mo, kat abungot de jay. Palagi na lang nakasta. Lahat na lang na isuot ko kat dilawin niya. Kustumot ngamin ni nanang, Eva. Imal-el dita suot mo. Nagala sakitan. Imbag ko man, usaklaan nga asawam, ti makakit-kita. Isa ka pa, Gerald. Para matlang iti pagsayaatan dayta. Awan dakas na, no tong palom ti kayat ni nanang. Ayos na ang suot ko. Hindi na dapat makibiyang pa si Nanang. Pakibiyangan niya ang sarili niya. Kasta? Di mo kaya ti paisura? Nanang? Ha? Anta kayo pala dita, Nanang? Uwan, kat nangagaw ti panagsasaam. Di mo kaya ti paisuraw. Saan mo't aganyan, Nanang? Anya saan mo't aganyan nga? Naglawag jay nangagaw. Isursuro na ka ta asawam. Ngambaribar mo ti panagsusumbat mo. Ta sino nga men ti paspasik siyam na rumwar ka, Kat adamot dito'y balay ni Gerald. Kuwan kasi Nanang. Di mo pa iladiritsaan nga ibaga. Kayat mo nga ipakita dahi talopom. Kayat mo nga idayaw da ka dagiti makakita ken ka. Kayat mo nga ibaga da asekseka. Kayat mo atalyawan da ka dagiti tattao iti ruwar. Kayat mo di makaala iti atensyon. Takas lamot ngamin nakalukat akarinderya dahi tabagay. Malibre may namata akumita. Kasta ti kayat mo, Eva? Hindi naman po sa ganyan, Nanang. Anyasan? Into na da kumita kan kaman niya, kes kat aprosan da day talupam. Ibagam abastos da. Kasano nga'y asaan da ka abastosan? Kat di mo mat ngamin amaw arespetuan day ta mismo abagay. Nanang? Kuwan kasi Nanang.
Anya, kwan. Ala, ing kasukatan day tasuot, mausakbay, arumwar ka. Anya? Kung palamlaangan ni Nanang Eva. Ada kay ti poder ko, Eva. Iso atong palanak nga raw. Ta isursuro kay ti pagsayatam. Sankat apakadaksam. Anya pailat ko, Kwan. Pwede mo ilukat day tari daw ti balay mo, Turquoise. Kasanaw? Kabambantayan nak mo latan. Kaya't ko nga ron ti makasigura daw. Kaya't kau ang makita ni Junior kau. Awan nga rod dito'y balay. Sang kamot ang makaw, awat pipitaw? Lukat ang nga ron din atiri daw. Wanin! Nay, pengen lukat mo latan. Saan mo ngayon kanda daw, tiri daw? Apaya nagado adamdamagam. Anya ko matibibiyang mau, no jak inkandado ti ridaw ti mismo abalay ikaw. Kaya't nga minasawon day tanga dataw iti unag. Iso di mo inkanda daw. JR! JR, ayan mo anak kau. Hoy! JR! Pipitaw! Awan dito ni JR. Simrek kalatan, adi ka pa'y pinapaunag. Urayag pa'y lapaunagan nat, kat amok mo't lang nga din nagpaunagan. JR, ang pakita ka anak kau. Adakaon, adan ni Daddy Pogs. Oh, makitam? Ah, Awan dito ti sapsapulam. Managatap kanto mga minunay. Turquoise, nangilamangam ka ni JR kau. Yak nga rod amo ti ayan na. Ilimang ko kay Dain. Maday ti agpapabasol latan. Kahit, apay nga rin naging matang ka nga iti fried chicken kan bulalaw. Siyempre, sida ka. Anya kumapay nga iti pamayak. Natural, alamutak. Alangan mo ta, biyagak je bulalaw kan fried chicken tapno taraknak. Agsagana ka, Turquoise. Idarum ka iti kidnapping, numapanak nagakti atap ko kan ka. Awan ti mapanagnagam, tagpatingga ka lang iti atap. Na atap, apipit. Anyat kunam? Awan, kunak, agawid kan ta mabisina kaon. Saan ka nga inlakam iti ginatang kaw abulalaw kan fried chicken? Iso adi mo gamdan ti makipangan, Apay, sige lang ay ati mabisin. Ha? Apaya sinibarot mo matan ti nakasupot abulalaw? Mabisinak matain, jak pa'y nangnangan tap na amaw. Iso ako kwam day ta fried chicken, takukwak day to'y bulalaw. Ha? Bye-bye, Turquoise. See you in court, kidnapper. Hoy! Saan nakakidnapper, Pipitaw? Isublem day ta bulalaw! Nangina day ta! Kukwag day ta! Isublem day bulalaw! Pipitaw! Naglaing ka na naglemeng, JR. Thank you, Ta saan nga imbuking kini Daddy Pogs mo. Naglamangak dita si Rock tilamisaan. Apa naglemeng ka? Di mon kaya tiyagawid? Agapan tumanan, dadadi pogs kan mami. Ha? Adan panglaban ko kini Pipito no bilang. Mabisina ko, tito. Ha? Ay kumangang ka. Pasensya ka no fried chicken lang dayta Daytay pasangok kang ka GR. Inala mo nga min ni Daddy Pogs mo akabukab jay bulalaw.
Nagimas day ti fried chicken. Ngam. Saan nga kabukab ni Daddy Pogs? Anya saan? Kano sinibarot na jay nakaisuputan ti bulalaw. Anya nga iti kayat asawon dayjay. Saan ka day kabukab? Rawat? Saan mo ngamin nga pakanan? Ha? Kunakman no datatiyag kadwa. Apay nga isakit mo ni Pipito Sarangsang anak kasar-sarangsang. Saan nga nasarangsang ni Daddy Pogs? Ta sa anak mat nga nasarangsang. Ha? May samo dahi tingobeng. Makipangpangan lang arodan. Ngam di nakpay ayunan. Bagik aminan daytoy fried chicken, tito. Ha? Iba't yan nakmot Kurang tupay daytoy. Kano sa nga pulo alop puti manok dayta? Kurang mo ba'y? Ikakpay jay pusa nga kumitkita kanyak. Ay, sanang. Sayang lang. Siya kaunti mangkaan. Itad ko jay pusa, kasimat. Oh, kanamon daytoy. Inted na mga agpaysawn. Siya akong tinawanan. Ay, Diyos kaya pusa. Kumita-kitan to mga main. Siyak tigim matang. Siyak pa'y tinawanan ang mabisbisin. Ay, hanya nagasgasat mo. Turkwato. Pipets, ayan na ngay ni JR. Kunakman no na sa pulam tanadanon kan dito'y balay. Nagpaspasara kak anag-awed, tati amaw kadwa mon asumangpalt. Jack nakita ni JR. Ha? Ay, ayan na nga ruden ngay. Di ka man kundi damag si Kalusya. Tabasol mo no ape mapukpukaw. San mo binantayan ni JR? Ta inun-unang pa'y data just kaya pa naging imon mo iti angay. Pipets. Mga anak pa'y, mabisinak una yan. Ang kutukutan dagiti tumang ko'y tinalaw sa abisin kaw. Si dahil kung tibulalaw. Ay, nagapod day tabulalaw. Naggapaw kan ni Pasita. Muntoy day ka. Apay nga inalamot ng tibulalaw, Losya. Ede, ni Kapitana Urang. Ita, nemot Pasita at indir at insublat mo. Kanya ka din tisasawa mo si Kalusya. Ipasidak daytoy ijay asaw. Hay! Hay, Losya! Mabiglang! Sayang tibulalaw! Pipets, sorry at talaga. Jakmat amo nagapugayam ka ni Turquates na diabulalaw. Sorry at talaga. Ay, awanan. Sinimutan ni Blackie de bulalaw. Bugong langan anak amulagat tinangid palak iti nakapurpuraw anak amulagat matlangay napawi. Pipets, sorry. Sorry nga. Santa baila na sarsarakan ni JR. Ngam nagaramid ka manen iti aramid ti ada korang-korang na. Sino ti adda kurang-kurang na? Sika adda korang-korang mau, Losya. Diyak kaya't adda korang-korang na kadwa dito balay. Isungag sagana ka, Losya. Apama na masapulak ni JR, isublikan ka dagiti dadakkel mau. Nabayagan adim magadagiti dadakkel ka, Pipets. Ay, kad makamu ka na. Problema munday tatapasig madla problema ti ipapaay mo kanyak. Saan lasak dag problema? Isa makaamu ka amang problema amang sapol no sa dinaw ti pagsubliam.
Period! Anya ti masapul mo, pipitaw. Ang kidawak ko may titulong, Kapitana. Mapukpukaw ngamin ni GR kaw. Anya, may sa lang arudan ti anak yaw ngam diyo pa'y maiwanan. Nilusan tumot ngamin, Kapitana. Ay, di mo pabasulin di asawam. Agpada kayo nga da nagkurangan na, numapukpukaw di anak yaw. Kapitana. Napan kayo ka din iti diso ang mabalin na apapanan. Wan, Kapitana. Iso na lang ta saan may nakita. Adda ka di atapon yaw mabalin na papanan. Kwa, Kapitana. Ni Turquoise. Anya ti kayat mo asawan. Kwa, Kapitana. Panagkunakit ilamlamang ni Turquoise ni GR kaw. Makitam, Kapitana. Madlaw ngayon anak ti Bakas. Amo na nga naman nagdakdakas ni Turquoise. Pipitaw, saan anasaya at ti agpabasulatan? Kinad nga mutan, ama nagdakdakas ni Turquataw. Gapo ka dita ex-lover mo ni Turquoise, iso nga'y sakit mo, Kapitana? Kat ex-sotor na klaan? May sakamot alabed. No'y naklonak kumaiday, di sa anak-anak tinag kanilo siya, Kapitana. Sumardeng ka man. Nasawaan ka ngam kastapay lati pa nagsasaom. Diyos ke natuyan. Makita mo, Kapitana. Ayaw na nakatalaga na tabagas ni Kimberly. Sumardeng kan. Kaya't mo ama sa pulan di anak mo, wano saan. Natural, Kapitana. Iso nga rin nga'y mayak dito tagkidawak ititulong, Kapitana. Ano kasta nga ron, kisayam, ti kinatarabitab mau. Ibagbagak lang mo't nga eksotor nak eday. Sumardeng kan kunak langaruden. Limalakyan ka tarabitab. Komporme amalaglagip mau. Mayat nga minalagi pang tinapalabas, Kapitana. May alimbag to ka magkunita bagak sa bagas. Nakita na siguro ati pa nagmirsem. Iso aday ta, limagton di ta bagab. Anya? Oh no! Over my dead taraki body mo Saan kami ngagpaday di pa nagnir-ngir city daytaw abakay! Nasaya at di magas ka dito'y balay, Gambol. At naragsaritaan ta, saan ka day? Wen, amok isungarod ngayon uray ka nga umay dito'y balay. Di kagdanag, ta idagas kon, titangdan mo. Ay, hehehe, good! Nagmayate na pagkwartaan. Basta sigurado mas safe, jay balay nga impaabang mo kanya. Wen, safe mo't talaga. Balay tigayim ko day jay, anabayagan nga day jay Hawaii. Kaya ko lang ti makasigurado, tapno sana basayan, ti may bayad ko kin ka. Wen nga road, safe day jay. Nagulit ka mo, Gambol. O kalay ti businessman, kaya ko ti makasigurado, tata. Na, mangrugi man nga tantijas kay. Amom tata. Agore ka man? Apay, tata. Napalalon ti panang kurikor mo iti lapayag ko Gapo iti panangaw
awag mo kanya kitag sasaruno at tata. Iso manipon ita, tunggal awagan nak iti tata, bayadan nak iti 5,000 a pesos. Ha? Onya, deal or no deal? Dahil, tata. Ay, hehehe. Ayos, money down, 5,000 pesos. I don't need your mulagat. I need your 5,000 pesos. Now na! One, 2, 3, 4, 5. Yeah! Ayos talaga. Nagalisto ak amaada ni ti kwarta. Utak lang tiaramatin. Ayos! Ay, JR! Umay ka man dito ibalang. JR! Apay ngay, adimot sumong bat. Kita man iti silid ni Gerald, nga inted ka apagturugan na. JR! Umay ka man balang. Awan ni JR di tawi. Napananan ngay. Ay, saus. Mga no pimanawain. Katadyak pa na singir ni Pipito iti bayad na iti palpalamot ko iti anak na. Ay, sa pulag man di tarwar. Mga no dalang dita. Sayang mo't di magimulak ko maakwarta kin ni Pipito. Isupay ama inayo ni Jen 5,000 anaalak kin ni Gambal. No kanayon na kastoy. Ay sos, adon ti kwartak ngem ni Pipitaw. Makagatang akto pa yan iti napimpinta sa kotse ngem tay kotsina. Paturayak man nga orela maregreg di bukal-bukal ti matana. Gapo iti nalaos nga apal na kanyak. Siyak ton Don Torquato Balingbeng. Kapitana, malaman ngam awan pa'y ni JR. Apay nga rod nga itala nagsubli ka ngay. Kunakmet nga ipakaam mo madagos no di mo masangputan ni Jay Balayaw. Sinapsapol ko pa'y ngamin, Kapitana. Insapar ko pa'y tinaglamaw tawan matan tipigsak amang sapol ijay anak kaw no jak nangan. Managbaybay kayo anaganak. Saan mat Kapitana? Anya kita sa anan. Saan ko maamapugpukaw adya anak yaw no saan nyo abinaybayan? Basol ni Lucia dayto, Kapitana. Naglaing tumot ngamin nga gimaw, kadag pasugnaw. Ay, di mon pabasulan di asawam. Agpada kayo nagkurang. Ay, sa bagay, talaga ajak mapabasol, Kapitana. Ta nakaasawan tumot ngamin iti malaadones iti kinatarakay. Agam mga ukakade, Pipitaw. Ang mga naggurigur kamat, Nay, saan, Kapitana? Awan gurigur kaw. Medyo barado ti agong kung normal ti temperature kaw. Oray dapadapan nak mutoy ta imam, tadapadapan nak, kat awan ti gurigur kaw.
Isungar da sa anak na agam ang mga. Pipitaw! Ah, Kunam nga umay mula kasarita ni Kapitana, maipapan ka ni JR. Ngam umay mumut gayam sa rigsigan. Lucia, anya ka din ti sasawaw. Lucia? Jay mo't upad ita. Kurang nalangan nga pamanada iti kawita namang sarsarigsigan kwa na. Oy, Lucia, no anyaman ti pampanunutem, nagbidot ka. Sa anak amuleng-leng anya, tapno jak masirok, ti kayat mo asawan. Nalipatan yun samot ngamen, nga da asawa ni Pipates. Mapugpukaw lang arudan ni J.R. May. May saparyo pa'y laang matiyagin ng tail. Sumardeng kan Lucia. Irugi man ang takaiimon mo. Laglagi pa amapukpukaw ni JR, gapukan ka. Ayawid mo man pa day ta asawang pipitaw. Nakarkaraw asaan na masapulan jay anak yaw iti kasta jaryaw. Kapitana. Kat si kamet, Lucia. Ibulsam man pa'y day taimon mo. Agsoble kan tula ang dito'y apaman ang masapulan jay anak yaw. Tagrin ni Sota, no anyaman si parikot mo kanya. Ay, sus, talaga nga awan ni JR. Ay, kasano nga tanay ito yan? Napananangatan? Nadaanak laki nga roda ni kiparikaut. No, imbagak kumakin ni Pipitaw nga dati anak na ijebalay. Di awan ko man di parikot ka. Ay, wrong move ka! Torkwataw! Ay, nakadano gaya man dito'y paraangan ti balay da Pipitaw. Ang mga no nakaawid mo ni JR. Torquates, anyat ko kuam bitaw. Di mo kunaan nga umay mula ang singirin di bulalo nga inalak. Sorry, ngam adda ni di boksit ni Blackay. Nagngina abulalaw. Impakan mo lang iti asaw. Kasta ti kinabak ng kaw. Ipakpakan ko lang iti asaw, ti bulalaw. Pipito kayo lang agpaisaw. Nagpadaan nyo a Pipito Senior ken Pipito Junior alas daw. Impakpakan lang mo't ni Pipito Junior alias JR ti fried chicken iti pusa. Anya di ko nam Torquates, impakan ni Junior ko ti fried chicken iti pusa. No kasta! Sika talaga tinangalakan ni Junior ka. Ay, kwa, best friend, tol. Ay, di nagpayawawagan iti kasta. Madamdaman taon, ta-imbestigaran ka pa eh. Ayan ni Junior ka. Ay, yakamaw. Asinaw, tinangipakan iti fried chicken iti pusa? Ni Pipito Junior. Ayan ni Junior ko nga raw. Jak nga rod amaw. Asinaw, tinangipakan iti fried chicken iti pusa? Ni Pipito Junior nga rod. Ibagam nga raw no sa dino tayan ni Pipito Junior ka. No di mo kaya't nga idarum ka iti kidnapping. Ay, agoray ka man. Ay, Pipito, papanaman. Urayin na. Naglokon. Grabe magaya mabakaungat ni Pipito. Kaslaki din kumilaw. Ita, sungbatan nak. Igamumat na ita pistolam.
Asinaw, tinangipakan iti fried chicken kadag iti pusa. Ne. Ni Pipito Junior nga raod. Nagdagulit ka matay. Anya da ito'y? Replay? Ibagam nga raw no sa dino tayan ni Junior ka, no di mo kayat akalbit at tigatilyo to'y pistolak, ket malusok ti banga-bangam. Napan ni JR igay balay ket pinakan na je pusa iti fried chicken. Kalpasan na, jak na putan na pimanaw. Ba! Ah! Ha! Si Bibiyagak, sana po no aputok ti paltok na jay. Nadadahil na ito'y pistolak. Awan pa'y bala na. Anya? Jaski ka Pipito? Pinagbalinak nga atek. Bagtit ko namon atap no kumpletaw kan maawatan. Ha? Saan kan ang makapaglibak? Tanaban ni Ethan kan iti mismo abibig mo, Torquez. Ikarom iti pagbaludan, ti panang kidnap mo kon ni Junior Cow. Ay, saan nagka-kidnapper? Saan nagka-kidnapper? Inusintiak, Pipito. Inusintiak. Torquataw, apay nga inlemeng mo ni JR. Kwa Kapitana, saan kumot nga inlemang? Ni JR tinaglemeng. Olbod, nagdamdamag akin kang kinunam adi mo ang mutayan na. Gayam, inlamang mo ijay balay mo. Apay nga inaramid mo dayta. Anya ti plan-plan mo nga aramiden, Ay, awan, Kapitana. Tinulungak lang ni JR. Ta kunana, akanayon kano nga agap-apada mami ken daddy pogs na. Aha, Aniya. Podno ka di dayta. Pipito. kwa, Kapitana. Saan mo't akanayon Nga magap-apa kayo iti sangwanan jay anak yaw. Kwa, Kapitana. It's like, Dayta! Ha. Kaslada kayong tinangidoron iti anak yaw. Tapno pumanaw. Correctly! Sana nasayat nga ipagpakita yung iti ubeng ti panagap-apa yaw adadakil na. Tadakal dayta nga epekto iti panunot da. Exactly! tiloko na to yan atorquets. Kaslada kayon tinangidoron iti anak yaw pumanaw. Precisely! Torquataw? Imbes ada kayo ti mangipakita itinasayata pagtuladan jay anak yaw. Angam saan mat, tada kayo pa iti mangirugrugi iti gulaw iti uneg ti pagtaengan yaw. Absolutely! Na, Gulgulwan nyo ti inosente a panunot jay ubeng. Definitely! sumardeng kan. Anday ko. Kapitana, apay ngay nagtapis ka. Agtapis ka? Sumanao ngem awan pa iti dumdumngeg kada kayaw. Tagkinkin no silap kayaw. Kayat mo ka di ama sa pulan jay anak mo pipitaw. Absolutely, Kapitana. Agtutulan? Oy, saan anya? Tumal na kayaw. Kayat yaw tapag timogan kayaw. Precisely! Anday ko. Apay nga pinagtimog na kami, Ay Kapitana. na, adan sa amatan nagtubo asilaw. Ay sa bukol itimuging ka. Oray siyak. At dan samat ten tumantanaw abokol itimuhuging ka. Precisely! Absolutely! Anya? What?
Agsisina tayo amin. Barang makita tayo ni JR nga anak ni Pipitaw. Wan, Kapitana. Saan tayo nga agsarda nga gingaasaan tayo ang makita ni Pipito Jr.? No saan tayo latama sa pulan itilas o ti 24 oras. Kasayaatan no maireporto ni ti Pulays. Tapno matulungan da tayo amang sapol kini Junior. Kasanon nga'y Kapitana. No nakaruwaran dito barangay tayo. Ay, daytan tirigat na. Nga magpaspasarak tayo lata barang no makita tayo mitlaang ti sapsapulin tayo. Agpakapi kumapit ni Mang Pipito. Tapno damot tangdan tayo. Ngamang sapol, ija anak na. Nananaagtal na ka man si Kawal daw. Day talak kape-kape mo ti pampanunutom kat saan tayo paila na sapsapulan ni JR. Tapno damot gasolina Kapitana. Hey, ibagam laeng, no, di mo kaya titumulong agsapol, Waldaw. Katinda ka na barangay tanaw. Ne, saan Kapitana? Juk onle. Tak kayo bay. Anya a joke only? Sana panawon ti joke itaan niya. Oray dumawat kantaw iti isang timba kape kinipipitaw. Numasapulan ni JR nga anak na. Bispren, tol. Datan tiyagkuyaw gamang sapol ken ni JR. Tapno ipakita ti panagbabawek iti jak panangibaga adagos. Iti ayan na. Pinadakil mo lang ti parikot, turquoise. Sorry talaga, bispren. Tol. Malang arodan. Mapantan iti nang iparadak iti kutsek, tasapulan ta ni JR. Ha? Apay nga katawa ka? Amaw, tikat katawa ka? Katsi ka. Amam, tikat katawaak. Nagdakkel ti bokol di tamoging mo. Ketnore si ka. Nagdakkel ti bukol di tamoging mo. Anya? Kundi katawa ka kanyak loko. Nagdakkel mo lagayam ti bukol mo. Katora si Kamay, tinatawaan na. Kaya't mo ti matulungan amang sapul ken ni JR wano saan. Makamuka no tumulong ka no saan. Ngam amumon ti pagbanagam. Ha? Tumulong ak abis, friend. Tol, may mayaten ti tumulong. Ngam ti pagramasin na kiti nalami is arehas iti pagbaludan. Nakadano na kaon dito'y laod. Medyo nasulinak dito'y apaset ti barangay surot-surot. Imbag kumano nakadanon dito'y ti sapsapulan may. Tinasayaat, agsubli aklaangan iti nang iparadaan mi iti mobil ti barangay. Nene, aguray ka. Itala ang makitak dayjay ako tseya. Agturong mat iti ayan ti daan abalay ako kwa ni Serafin nga adda ijay Hawaii. Imposible mat asimang peten ni Serafin kat isaw tinakalugan iti dayjay ako tiyay. Ay, sabal iti agparparik na kanya ka. Sorotek dayjay ako tiyay. Anya kumangay ti aramiden dayjay anak ako tiyay iti daan abalay. Kat awan mo't agnanaad ijay. Isaganak laeng to'y basit nga istikaw. Taamangan no itaagon daway manayn.
ti pagkaaramatak iti daytaw. Ala, dumsag kan balang. Manjak! Dumsag ka, bueno. Ibati ka dito, ikat umay nakaalaan dyan alya. Imbagang nga itulod na kay Jay Balay mi. Apay nga inyigdak ditoy. Kaya't kung nga rod, di makiayayam kin ka. Ha? Ala, dumsag kan. Manjak nga rod, kayat konti agawid. Dumsag ka, bueno. Ibitin ka pa balinsuan. Ha? Saan? Naguyong kagayam. Ala nga rod, dumsag ka. No di mo kaya't nga ibitin ka iti pabalinsuan kat umay nakaalaan jay man ni bro. Nalanak matanti man ribrong. Ayan natin man ni bro. Siga! Anya? Manibrong ka! Hoy! Man ni bro nga. Iso dumsag ka diti kutsay. No di mo kaya't nga ayabak dagitay kakadwa ka man ni bro. Napanangatan ni Junior ko. Sapay nasipngatan. Wen nga raw, nasip ngeten. No apay mo't nga minapimanaw ije balay Wen nga raw, pimanaw. Jak lakit di mapakawan ti bagik no dadaka sa mapasamak ije anak kau. Wen nga raw, at dadakes anapasamak ije anak mo. Na, Oh, anay ka. Apay nga agsiko ka ngay. kasanaw, kas lamangin insulto ka. Tunggal ibagak, adalat ta ibagam. Talaga mait nga dadakes anapasamak tamapukpukaw ni JR. Gapaw matlaan kang ka. Dagulit ka mo't pipitaw. Nagsuri ak lang arudan. Apay mamin ano ayat isuri. Ay, awan di may tulong day ta sorem. Ha? Pipitaw. Agturong tamot ijay daan abalay ni Bisprin Serapin nga adda ijay Hawaii. At dalang ije Hawaii, Bisprin Mount. Rupat kwarta kala talaga. Talaga mo't Bisprin ko ni Serapin. Kanayon nak iday apautangan. Sana kasi tikab abay ko ita nga adda amin bayad itid na kanyak. Kundi baknang ngem makilamlamot malaeng y anak na. Ay, Nay. Apay ngayon sardeng mumatan tilugan, pipitaw? dumsagan. Ha? Dini. Adayutan ni Jay Sintro, pipitaw. Nasipngetan. Apay nga yapadisagan na. Gaputay mo tak abes friend mo. Kan makilamlamot lang ni Junior ko. Kababain mo't kan ka, turquoise. Ala, dumsagan. Ay, saan, best friend, tol? Saan ka nga imot? Nasingpot ka. Kayat ka a best friend, tol ko. I love you, best friend, tol. Sige man nga raw. Agkam day ta sikam, nusan ka nga agol ulbaud. Ha? Kasano nga yung agkaktisikok? Si Kamoy.
Si kamamot, mga gag itisiko, no di matukol tatakyag mo? May salang ti kayat asawon day ta, Torquates. Olbod ka! Ha? Ala, dumsag ka na! Ay, manjak! Ha? Anya ti kayat asawon day akan alboong. Diyan ka mo ah. Apay asap ti pagdamagam. Kag panatalayang mo't nga data ni tao. Kasla nagtao ti jay daan abalay. Ay sus, sapay adda ijay ni Gambol. Sino agambal? Jay friend ko, ang mga abang iji balay ni Bisprin Sirapin. Impabang ko ngaming kay. Intulok mo nga danangabang adi mo am-amaw. Kwarta na itanay. Ay, rupat kwarta kala talaga, Torquates. Rupat kwarta kala, rupat kwarta. Naglawag mo't ator kwato, tirupak, saan a kwarta? Makaamo kay tibiyag mo. Ay, sa balit agparparik na kanyak. Mapanak iti daan na balay. Umayak mo't, bispring taul, kaduan ka ititing na, ti sumaysayang sang abala. Anya sumay sayong sang? Apay, gubat? Anyat amom ngay, no addarum swa agubat. Malangarudan. Mapantan, best friend taul. Bispring tol, forever? One, best friend taul forever. Okay, let's go! Apay nagpaputok ka. Kunak ngamin no kabosor ti dimtang bus gambol. Palpak ka man na kunak. Kasana no adda tinakangag iti kanal buong. Ay, kat agtataray tayo na boss. Pumanaw tayo ditoy. Tinapis na kamot ng boss. Gapaw takanain ka palpak. Ala nyo amin ang dagiti paltog ngayon lumang tayo dito'y dana balay tapumanaw tayo. Papanan tayo nga boss gambol. Ay ket, iti pagturungan tayo Ay lang nga di ubeng kadwak ang meditoy. At dala ang dito'y likoda kita Ni, nakitat na imadayo boss. Boss, tinapis na manen. Nakitam kayong imadaya, yung di mo palinabdan. Kunak ngamin no apo kong boss. Na, hanggat pagkit kita ang kanyak, laklakayudan, tada na po ko. Naibaga mo, boss eh. Kaya't mong sakit di nga agkanto'y paltog ko Ni, saan boss? Kun kunak lang dayay. Bagets ka pa'y lang gayang. Agrup-rupo ka lang, 25. Boss, 20. Boss Gambol. Very good. Ikan kanto iti bonus mo 25. Daddy Pogs, ayan bud. Umainak alaan ditoy. Huli ka! Ibatan na! Ipulong ka kan ni Daddy Pogs ko! Adula amin day taadda di pogs mo. Awana, di makakita ka. Tay surot kay ti papalag. Dakkel ti pakeranu dakkel ka. No ilako ka. Ha? Saan? Ilak-ilak-lako! Isungaro din nala ka. Tay lako ka. La. May ka. Waldaw, umawag kayo iti police.
Dakasan ti mapaspasamak dito'y daan na balay. Bye. Adda nakabantay iti gate. Iso akapilitan nga umuli aglaengan di tabakaod. Tapno makastrel kak iti inaladan. Amangan no anyakit di moten ti mapaspasamak ije nagikis itay nga ubeng. Aday ta. Nakastrug akon iti inaladan tidaan abalay. Saan arong bengag taktakak? Amang ano ni J.R. kit dimot dyan ang ngag ko itay anagi case. Hoy! Sino dada? Nakaturugan ti lukaw. Apaman anatirwan ti tuturugan na. Nausar ko manan ti basit nga istek nga armas kaw. Aginaya dak asumrek iti daan abalay. Ha, Turquoise, diyak lakit nagbigdaw, ikis ni Junior ko dayjay. Hoy! Pipitaw! Ang subli ka dito! Masapol ang makitak ni Junior ko. Hindi na ko ning kaskaso. Ayan ti kaya ta sa unday tao. Nigambol ka day tinangalak ni Junior? Ipatandak! Ayan ti anak ko. Ada ng tinggal ka ni Pipitaw. Ipatandak ko lang. Awan ng baeng. Ipatandak. Ada dos por dos iti asinag tibakaw. At uri ka man. Atay ka. Nasipnget dito yan ikaw. Kan nangisik ti badaw. Iso asaan dak amakita. Best friend Taul, agyaman ak unay kan ka. Tinulungan na ka. Amanos tan. Best friend, tol. Unan, amanustan. Masapol ang makitak ni Junior ko. Sumragak di tadaan na balay. Mabitlaan, mabitlaan. Kasanon no adda paltog ti adda nita. Makamuditan, basta makitak ni Junior ko. Awanin ti bibiyang ko nga ora at ti paltog da. Best friend, tol. Kaya ko pa iti nakamulagat ang mabigatan. Ay, agbati ka lang dito, no, di mo kaya ti sumurot kanyak di taunag. Ay, manyak. Nagsipngat. Umayak, best friend, tol. Duwata asumrit dita daan abalay. Adda pa'y agturong ditoy. Sige. O masideg ka pa'y. De armas pa'y. Dagitoy at tao. Talaga adda ka isti panggap da dito'y barangay surut-surot. Masapul amasapulak jay nagikis itay nga ubeng. Amang ano maipanaw damutan. Ay, narigatan. Pasensya kan, no binusalang ka, wan. Ikis kan tumag namin nga ikes. Sorotan ta dagiti rin wala nakakadwak.
Kumay ka, magnatay tilikudan. Ang mga nukilat na dasumang patakabusor, ket masalaw ta na magnatay ti sango ti balay. Hindi ka nagkuladol. Nawag tupad na ti maramidam. Kumay ka, Bagkatin kalayan, tapno jak mabanog ang mga igoy-goyon kan ka. Tol, itay pa'y ngagpalpaliiw ta dito'y likod ang tibalay. Pumanaw talaangan, ang mga nagbidot kamot iti atap, nga adda dito'y ni JR. Pumanaw ka, siksika. Ha? Ni Junior ko dyan ba ti lalaki? Ni Gambol na JR. Na, ti awanan ba eh? Hay! Ibatam ni Junior ka! Hey! Iyo kantan ti masidag kanya! Ludi kayat at tumayab ti tatayaban niya! Ha? Tol, impaturong na kadatan ti paltog na. Ay, pipitaw. Diyak pa'y kaya't ti matay. Ang tal na ka man, Turquoise. Saan ta ba yung matal? Palubosam ti anak ka! Di mo busalan na kasta! Saan ang ama ka ang si Husto na itanak ka? Kakasin ni Junior ka! Saan kayo garot ang makibiyang? Ludi kayat apaltugan kayo ang padpada! Ha? Anya! Jaski ka, Gambol. Nagtalag kang ka. Anang ipaabang iti balay ti gayam ka. Ang managdakdakas ka magayam. Ha! Rupat kwarta kamatlaeng! Hita kayaon! Saan? Di mo ipanaw na anak ka! JR! At detal ti ko check. Batam ti anak ka! Dagiti awanan bain. Sumursurot dalat ta kanya. Ibatam ti ubeng! Ha? Kapitana, da ka dito. Kunat tumat nga may naman nagdakdakis ka. Gargaraw kan panagkit-kitak pa'y laang kan kakat madlawan nga danang isit apanggap mo iti kaadam dito'y barangay may. Di ka makibiyang ditoy, no di mo kayak aday ito nga ubeng ti mataksan. Agang nagkakapitana! Ibatam ti ubeng no di mo kayat nga dadakis ang mapasabak. Takrot! Saan nakatakrot? Saan ka kabuteng? Takrot ka! Iso nga ron nga dapaltugmaw, tatakrot ka. Ibatam ti paltugmaw, ta agranget ta, amano-manaw. Karkaritan na kaday. Babae ka lang, awan bayal mo kanyak. Aday ta, inibata akong ti paltugkaw. Adan iti daga. Nasayaat, launay. Nalakakalagayam ang malilaw, kapitana. Kapitana! Ang dabay mo sa paltog na! Aganan ka, Kapitana! Ay! Kapitana, di mo ilak, di nakilak di tayo stick na gamaw. Ang mga namatokal tita kiyag ka. Ay, nagpaspas ka nga garaw. Talaga matukol ti takyagbaw. No agulagol ka. Ay, kapitana. Awanan ka iti bae. Di mo ilak, di. Nalaing iti martial arts ni Kapitana tapno amo.
Di mo pitikan, tila payag ka. Alaala, husto daytan. Makaamon dagiti pulis iti dayto at taaw. Sakbay nga alaan da ka dagiti pulis. Ibalas ko pa iti panang busal mo iti anak ko. Ibales ko ba? Di pa nangalilaw mo kanya. Ay sir, makaamo kayo ni tiday tataw. Yaman kami kada kayo, kapitana. kayo, kapitana. Agyaman ak iti sa sangput yu sir. Iti day di apanda. Search the area. Adda kakadwa day tataw ijay. Okay, man. Search the area. Anak ko, mabitlang wan. Tay katot ni busal mo. Ay, nanak ko. Agyaman ak ta nakita kan. Daddy Pirmiadanag ni Daddy Pogs. Kapoy ti pa nagpukaw mo. Sorry, Daddy Pogs. Sorry mo't anak ko Sorry talaga ka dagiti nagkurangaken ka. Isapin manaw ka. Sorry ta na baybayan ka JR. Biyag ko. Sorry anak ko. Gusto matan mailulusa. Ka na kayo nga agama. Ay na, agyaman ak. Tawan ti dakas a napasamak ken ka anak ko. Pinagdandanag na kami iti husto. Sorry, Mommy. Lucia, Pipito. Agbalin ko maaleksyon kada kayo nga agasawa tinapasama. Kapitana. Kapitana. Imbes nga agrikyar ken agpinasugnod kayo. Unaan nyo payakitaan ti pagsayaatan ti anak yaw. Di kay kumaagbalin ang managing bubukod. Nang runaken ka, Lucia. Gapo iti luksaw mo, uray anak mo, mabaybay ampayan. Tapno laeng papasam day ta asawam. Ay, saanan a maulit, Kapitana. Uwin kapitana. Saanin na maulay. Ay katurumbang laeng Tano maulit tinapasamak iti anak yaw. DSW di mutan ti mga laken kuana. Ha? Kapitana. Takayat asawen dayta. Nga awan ti kapasidad yaw nga agbalin adadakkel ti anak yaw. Nasaya at ipakita yo di ta anak yaw. Tapno dayta ti maimulay ti panunot na iti panagdakkel na. Ket agbalin mo't anasaya at nga umili ken pagwadan kadagiti sumarsarunupay a henerasyon. Ket si Kamat, turkwataw. Kapitana. Amok latan ket nga addabasol mo. Iso akas kala natukto kandita abisukol. Kwa. Anya nga itinagimulam iti panagbalin mo pat kwarta. Kwa, di mo mutin ibalikas kapitana. Amom, ti kwarta, no ginastos mo, awanan. No ibadek mo mati prinsipyo kendayaw mo tapno laeng makaliksab ka iti rew apirak. Awan serbina. Awan tinasaya at pagbanagam. Nang runa no naisagmakmeten ti padam at tao gapuken ka. Wenno saan si ka mismo tinaisagmak. Kapitana. Kita managdakdakes gayam dayja agambol. Ta supplier iti armas kadagiti pada na managdakdakas. Now you know, turquoise. Magtal na ka man, biangot.
Ang talnaka nga men, Pipits. Ay di ka man ngamin makibiyang dito'y si Kapipitaw. Ay, sorry, Kapitana. Amom, Torquataw. May mayaten ti awan makukwartana. Basta na simbang ti pakinakam mo iti inaldaw. Ken saan mo arakepen ti may sa abanag, no di mo met kabaulan arakepen. Ha? Ano awan ti ikot, Chem? Ano sama ti magmagna? Kawasaka ako nada. Saan kahit nga agtarigagay kakit din iti banag adi mo met kabaulan apaadaan. Taday tati mangiduron ken ka nga agaramid iti kinadakas. Awan mat ngamin Torquets. Di nakap-apalan, tatalagaan na pintas ti kutse. Pipits, makibibiyang kamanan. Ki-SP ka, Pipito. Magpasumot ngamin na naapal ka. Agsasao agpailaang mangrugi kayo manan. Kaya't yun sakit day nga alaak jay tabas ken bunang. Tama ka mo kayon nga agsangaw ket buyaan da kayaw. Kapitana. Ibagbagaklayang mo ti agpalsaw. Ah? Heh, limpyo kayo laang iti 5 minutos ang nagsangaw. Ngam somrolata ti kinaaso ken pusayaw. Ay, JR, tumalikod ka man pa'y balang. Ouch! Pinagtiwog mo mo ita, Kapitana.